namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst channel. Hi, namuntlha of course hi ta hi vulavula hi murangaphandle Benny Mayengani the president hi linka ku vhele na kokwani Chauke na timhaka ta Rosa. And then from there of course hi ta hi hundza hi ya ka Shongi. Even then emakumu hi ta hi hetela hi Henny C. So hi nga yi teka se ku ve na a post ka siku of course ra ti 6 April le ka akhawunti ya murangaphandle Benny Mayengani the president laha hi nga fika hi vula of course yi va yi tsala come on Gaza Nation, let's do it. And then ufika hi cheka kwalano swona ku ku na a screenshot xa notification ya payment from Capitec kwalano khi zuma kwalano swona kwalano ku ku hakeriwile ntsengo wa ku ringana 3000 rand. So ku ndleka yini kahle Master T i ku timhaka ti bihini le ka Rosa le as hi ti 5 April i fika a kumeka a tsala this post la nga fa komisa timhaka ta ku la hi le ka hina van'wani va swi twile. I'm here to confirm ku ri it's true, nothing came out as mi swi twa kwalano ku hali xi nga huma. Fortunately there was no one in the house, a ku nga na munhu le ka yindlu. We are all fine but no shelter. Hi kahle mara a hi na ku tlela or ku tumbeta nhloko. Vutomi i buku ya ntsako na mangava and stuff like that. Leswi of course nga fa komisa swilo se cheka ka ti-images a swona ku hey ku va na a problem, yindlu a yi ri ku tshweni as mi swona ku a nga komisa a nga na munhu, yindlu yi kumeke yi tshwa for whatever reason. I'm not sure why, nge swi tivi sweswo mara vanhu va kha va zama va kha va pfuneta as you can see kwalano va kha va timela ndzilo hi kha hi zuma kwalano swona mara va yi ri ku tshweni. Hi ku languta kwalano hi ku zuma you can see ku ri ku na langa ra ndzilo straight ndzeni. So a ni tivi ko a ni ku ngo ku hleketela, we never know ku a ni vhevhela ha ku update a khale ngo wa ku xava na pholo a hi tivi as you can see. Leswi nga fa xi ni hlamarisa i ku swiletile swa mazingi leswiya phela ma swona leswi nga ni hlamarisa na loko yi va yi tshwini la it's rare as you can see kwala yona ku tshwa yi tshwini a ku ri mhaka serious swinene loko hi languta kwalano like yi tshwe straight ma swona roof yi wana le hansi like it's crazy. It's crazy. It's crazy as you can see kwalano. So yona mhaka yo tika as you can see kwalano marona roof yi wele hansi straight ma swo swi letile swa mazingi swi ni hlamarise nyana a ni se fimi hikuva a natural cause mara swi na ku kanakanisa nyana swi na ku kanakanisa nyana. So since a nga na munhu completely so swa hlamarisa nyana mara a ku na tibatlara la kumbe un'wana a nga lo zama ku va teka yena ti-chance or something, we don't know or ku humela incident, we don't know. Leswi kokwani vhele swi endla ku vanhu va hleketela swo tala ngopfu loko swi ta we don't know na yona as you can see yona it's bad swi ve bad swinene. So mara ku ve ku pfuna va xilamulela mhangu ngo veka na clip ya koho kwala. As I've seen mara community nona a yi ri ku pfuneteni as mi ka swona khi hi zuma kona. So hiko swi nga ze swi endla ku va na a statement ku va na a statement from Rosa Street hi ta khensa vukona bya n'we lava kombisaka va kombela ku va va donateriwa ti-details ti koho kwalaha ti-details ti koho kwalano a hi xikolo loko swi lava mhaka leyi va yi pakiwe kahle ka Master T. A ku na la fosteriwa ku va a donate walowo a swi tsakelaka screenshot lexi xi nga kwalano on the screen na ti-banking details ti koho kwalano wo ka u nga swi voni ku hi zoomeni kwala na swi va swi ri a ku na la fosteriwaka walowo a swi tsakelaka. Lava tsakelaka ku donate va ta donate, a ku na munhu la fosteriwaka hikuva na switoko swa donations nkarhi wun'wana swa hlupha simple ku oniwa munhu
maswona hensi la ka ma-started donations ti nga kuma ku tiva ku ri hava because swi hetelela swi fikelela swi vanhu va lava ku owna munhu hi mhaka ku va nyike R2 or something no laha lava ku tsakela ku donate a donate and a ri na mbilu ya kahle ku nga ri mbilu yo va ta tlhela va vuya timhaka to ya yo n'wi donetela na yindlu no lava lava ku donate a va donate a ku fosteriwe munhu so hi swona swi se hi fika ku hala ka vo murhangaphandle hala laha hi nga vona of course hi fa yi kombisa timhaka ta ku come on Gaza nation let's do it ivi yi fika yi donate kwalano of course no kombisa awareness yi veke ri na post yo kombisa awareness leyi nga fa yi kombisa timhaka ta ku hi wena Rosa please let's contribute na mina I will lead by example inkomu as mi nga swi vona loko yi lead by example so yi share no share kwalano murhangaphandle kwalano kombisa ku ya yi le ku n'wi sapoteni Rosa kwalano but a swi helelaniwani ne kokwani fonyo na yona yi nyikerile hi fike hi vona of course yi kombisa timhaka ta ku Gaza proper things a hi zamini swintsongo leswi hi nga na swona swi nga tisa ku cinca Rosa hi rila hi wena Xikwembu a xi vi na wena proper leswi nga fika hi kombisa swona kwalano as you can see a swi na ku yi nyikerile R2000 kwalano so i mhaka kahle swinene na ti-proof of payments ti nga kwala risima ti cahoke okay okay risima mhaka u hlekisa vito ra kokwani Chauke and stuff like that so na yi nyikerile swi kahle swinene a ku fosteriwe munhu because ni vona post yin'wana ka ku xingeriwa Gagashi la hi this account veri i nyonga wa ti-snow pie a hi ri sungula hi katsa xi na vuntswaka kuxwa lexi swi kombisa timhaka ta ku Gagashi buy alcohol that cost R200,000 200,000 oh 300,000 every day but he want to build Rosa a house after his house was burned to ashes today he must build Rosa a beautiful house and drink black label for now until the house is built. This the people don't love truth. Yeah, nesha derela lesh. Gagashi ani the black label. Xama ku hlekisa badi ni hlekisa leswi nga vitsala lo Gagashi feka na ti-black label feka aka la Rosa so a ku na munhu la fosteriwaka na hi lo nga swi a nga fosteriwi a swi boheka ku ze ku suka nchumu vhele kwala loko swi ka donations ku donata la a swi lavaka so mhaka ko yale so wena no nga veri nyonga wa ti-snow pie sungula donate hi mali ya ti-Facebook na we hi vona kumbe xi donate ku fanda mi kuma ku no ku chingeni xo xi nyikerini already let's see if maybe ku na something swo kombisa ku xi nga xi nyikerini na a swilo leswi postiwaka account leyi a nga nyikelanga na yena hi posta swilo swin'we ku lava ti-likes ku mali leyi endlaka Facebook na wo yi nyikela I think tani skipa swin'wana la swilo leswi ni swi vonavona ka account leyi swi traumatic swinene alright yeah vhele khi ya ka xonge rhangane we have some great news ku na risimu ro karhi ri nga kumeka ri reacha 3 million views ni xoko hinkwani mara tiva even before hi researcher I'm very sure mi ta mi kha mi swi tiva ku hi rini so hi nga vula tani ku congratulations to xonge rhangane eka risimu ra yena ra munhu wa munhu ku va ri kumekini ri karhi ri reacha 3 million views and ri tlhela ri na leyi le henhla ni loyiwa a posta le ka account yena yi na 6 ne yi wena swo va ma 3.6 ti MP3 ko ka ni ti scattered but ya hi nga vula tani congratulations to xonge rhangane ku va kumeka a reacha 3 million views a va visini ya ku ri yona project yo yena yo sungula a nga yi endla as an independent artist a bini swinene i risimu ri tin'wana ta tinsimu ti nga fika ti cross over letiwa ti le ka high level tinsimu leti mi kuma ku ta tiveka hala handle ti na level yo vo heke nyana so yo vo Dr. Joe like ra tiveka vanhu va ri tiva na vavanuna va ri tiva like it's la handle i risimu leri mi kuma ku ra tiveka so a bini swinene xonge rhangane lawa so hi nga vula tani ku congratulations to ya it's a very powerful song ku va ri ha stream na sweswi it's a very powerful one and I believe ku risimu leriwa se hikuva na ri cross over na hala handle va le ku streameni swinene hensi mi kuma ku mi vona ra ha ri ku pusheni la loko risimu ze ri baso ri va ri cross over so i mhaka kahle swinene ngo tlhe yi tlangana na YouTube kambe a ku chayisi rama mbawulele xi love xi siye ti-project yo hisa so xa lexiya ntirho ya yena yi sale yi basini siya project yo hisa so
ya ni ku sanibonane vanhu lava a bini la it's a simple song leyi vanhu va kota ku yimbelela it's good munhu wa yena u na munhu wa yena hi leswo loko ra hi ndza kambe na rivela ku na section ya henisila ya emdavhevele khe ya ka henisi ka henisi ma swi ta ku hi ri risimu ra ku ende masa ni riveni no update ku ri swa ku ri bad number tikulukumba ngopfu na ngomze mi rivala ku no ni remind hi comment yin'wana la no zi remind hi comment yin'wana as you can see loko se hi ta cheka se ri ka 11 million because loko ni cheka last time loko hi update loko hi update ra ha ri ka woma 9 million a ku ri 9 million I think a hi update nga 10 million a ku ri 9 million leni kombe ku tlanga ka volume laha se ri hluphaku swinene ti-copyright in most cases so a bini la teka munhu wa a na ku yiva nyana ya ni hlupha yani ti-copyright leswi ni nga swi realize nyana but nga vula tani ku congratulations to henisi phalo it's a big song ma swa ni hlamarisa nyana ku swi va kahle ka risimu leri a ri stream haleni because haleni a ri popular loko ni ri twi mitlangwini na swa ra huma a ni nga ri twi mitlangu so it looks like a ri stream haleni risimu leri stream wa hand so yeah it's good ma swi ngo fika swi affecta in terms of ti-gig haleni mi kuma ku a swi fiki swi reflecta I'm not sure ku hala handle na I'm not sure hala handle na but yeah somehow because this song is too big guys in uyo ayini sa fika all over ti-gig la xigazini like a fanga compete na munhu like a fika ri ka level yo murhanga phanda so hi ku twisisa ka mina a hi ro sungula thought leyi ta a ni nga tshama ni express ku a maybe this surprise ku risimu leri phara henisa a ri be swinene mara a ri nga ri reflecta nga le xigazini so swi tlile ku hi le handle va nga streama swinene so yeah so swi kahle swinene wa swona i representini la a ku ri mix kahle ya isiZulu na Xitsonga swi sasekile swinene hi leswo loko ri amukeza subscribe anda kombela mi tlika subscribe a leriwa khwiri leriwa mina ri sola lero cheriwa leri mali na hi vona ya ku ni huma khwiri swinengani swi lala hayi na swona makhwiri lama huma swinengani swi lala ma kahle masorisi nga ni yo wena a ni kukumuki miri hinkwawo ni ta ku xikwembu xa 100